Kaže otac Tadej, nema spasenja bez smirenja. Dok čovjek ne stekne sve to smirenje, a to je viđenje svoje grešnosti, sebe kao grešnog čovjeka, što je stvarno naša stvarnost. Jer samo kad mi spoznamo da smo grešni, onda ćemo krenuti da radimo nešto. Kad spoznamo da smo bolesni, počet ćemo da se liječimo. Dok smo i pravednici, što će nama krst? Što će nama da se mlatimo s njime kad smo već, evo, nepravdovani? A znači, smirenje, sagledanje svoga grijeha jeste upravo put spasenja. Kad sagledamo svoju grešnost. I kaže otac Tadej, koji nas poziva stalno na blage misli, blage riječi, kao podvig, kao krst. Kaže otac Tadej, smirenje se zadobija u bolovima srca. I ovaj inat koji nas tjera, znate, jednom smo se vraćali iz Beograda i kaže Rajo, ne znam, ja kažem tako, evo mati me zove, pokojna mati me zove i kaže Rajo, a blago tebi je majka živa. Ja sam tek tad shvatio pred njeno upokojenje da je to zapravo veliki dar. Ali gledaj, taj nesvjesni inat, koliko puta sam se ogriješio o nju. Znam ja da ona mene voli, uopšte ne pada mi na pamet da sad tražim od nje neki oproštaj. Jer ja znam da je njena ljubav meni oprostila prije nego što sam sagriješio i kad sagrešim i tako dalje. A koliko me puta tero đavo da idem njoj uz inat, na primjer ona tvrdi jedno, ja hoću drugo. Razumiješ, nešto me tera inat neki, ne znam zašto. Iako je volim, iako me voli. To je taj korijen inata koji je u nama i kad pred njom i nekako, ali kad treba pred drugima nekako da se smirim, kad dođe vladika, kad dođe iguman, kad dođe moj monah iskušenik, kad me oča, ovo nije dobro. A ja bi iz inata onda branio, a ja kažem, tad boli te srce, kaže otac Tadej, smirenje se zadobija u bolovima srca. Ja vidim da on u pravu. Starija je pravda Božja istina od bilo koga čina na ovoj zemlji. I dostojanstvo čovjeka je starije od bilo kog mi čina nosili. Cara ili ne znam ja koje druge krune donosimo. Pravda je pravda, istina je istina. Ja vidim čovjek je u pravu. I ja tada, umjesto inatom da dokazujem neko svoje pravo koje mi se daje na osnovu igumanske službe, ja pravo da vam kažem, to najviše i dobijem tako radosti i blagodati, ja onda inat udarim mom inatu. Pa kažem, pravu si, oprosti, popravit ćemo. Pozitivni inat, pozitivni gnjev na sebe, što kaže, usmjerim, ne na sebe, nego na onoga koji me zagadio inatom. I tako radi Hrista i sve što činimo radi Hrista, jer tato ima i smisla i sile.